Adomo seweya anatundole azan enyonu edo agun batisi revie denu tonton dile do ewe sogbe walo mewe eko denu agun batisi ton edo bene ikunma dile bikui bo eko jenu kwasun pedo kuro koton si seza atongo mejewe yon eno play de lono inu yedo nu yeji kakabono akpedo na jino lesin kwe eno dudu pe o mebi pa ji no pelagie danda poiro ewe ni gambado ganwu pachenu nyonu ledo sezon me mi wa bo apon do ngegeji ro wiwe me bo mi do hodo buteni noji emi na no pogbon bona yin jonu lero agbaza ugbon mi do hodo nu mo koton leji bo le mi fo ni lebi o egbe o iwadu pe o bonu awa jije me bo me gege wa ni me tenti egbe mo ka wa du pe o ha mi bo lebi kanji de je ha gon bo mi dokun ma fo de go alonu mi bo mi do du pe mo koton avo le mi do owe e ko yin mo je acho bo ze mi su bo me mama le o mi le bo fo mi lo coral egbe bo jawata bo mi le no kondo po me bo le du agbaza kedewe ekana ndudu avedoa medako avo atoyimi ewe na gbigomesi ndudu o ejijon o buteni no bo wa nji mi modo buteni no eve utan ro ogbon yemi me ma utan elo mi me christian le me o mi he o mi na no lo bo wa nu da ko le o mi ka no bu o bo wa nu o ale tele we de me mi modo jire yon na ma utan eno kondomiji ma u de suwe do modo ko ton me mi no bu o mi na se de bu be na pe mi an de bu mi na se o mi na blo bo ena do nu kon yibo na pa mi achopo repo npo wepo asanpo ganpo sobodo rupe ena o eka vivinu nyonu gbevile bo edoko pedinu nani madame gbenu so Antoinette mi ndokodo de na gbenu po mama le tonji mi kaziro wa lo menugbo bo mi me lopolopo le mi wa fi vendredi mi danu mi no po mo egbe dimanche mi blocoral mi ton vivi tang mo jacho dide ma hodo gbon mi blogbon mo no in pochira Elizabeth vivi tang mi le bio ma wo ko devo de mi na du o ni le vivi hu gan le o mi na wa jije mi hu gan ma no kon do po mi hu gan le bona dodo nunu iwa lenu o kanu iwa da hode mewe nyon ledon agun bikuido bomina do po ndole ajanu gba ho lo soga sosolome ikọjá